Tasahharu fa inna fi sahuri barakatan, riwahul Bukhari wa Muslim. Maksudnya, bersahurlah kerana dalam sahur itu ada keberkatan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. As-sahur laisa mujarradun ta'amu yu'akilu qabla al-fajr, walakinnahu sunnatun tajlibul barakah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fi sahuri barakatan, riwahul Bukhari wa Muslim. Bal hatta law kana bi tamratin wahidah aw jur'atu ma' nahsulu ala ajrin sunnatul sahur. Lis-sha'imi farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih, riwahul Bukhari wa Muslim. Maksudnya, orang yang berpuasa mendapat dua kegembiraan saat berbuka dan ketika bertemu Tuhannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.